Tembo Fizi Tombwe mahala popote wanapopatikana leo Jumatano tariki 4 Julai mwaka 2025 ambapo alikwenda kupokea na habari ya kifo cha Lieutenant General Sikatenda Shabani huko makao makuu mwa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia Kinshasa. Hivyo jamaa ya Wabembe wanaoishi mjini Lubumbashi jimboni Katanga walikwenda kukusanyika kwa ajili ya kuangalia namna gani watakwenda kufanya maandalizi ya kilio hicho cha Lieutenant General Sikatenda Shabani nchini Lubumbashi. Tutakuwa na mafoe mengi sana. Kwa ya kwanza ilikuwa ni kilio kenye jamaa yetu ya Wabembe tunapata. Tunampoteza mzee wetu Lieutenant General Sikatenda, amefariki leo. Amefariki korokoroni Kinshasa. Kwa heshima na zaidi kwa tunaomba tushimame tupatie une minute de silence. Asante sana, tunaweza tukaketi. Sagisi mnajua tuna wajamadari wetu wengi sana wako vile vile korokoroni Kinshasa, wamefungwa na serikali yetu, na mara nyingi tulikuwa tunaomba kujua makosa yenye walifanya, kujua wanawafunga kwa ajili gani na muda ambao watafanya pale vile kizimizini. Mpaka leo hatujapata muda na hawajatujibu, na mzee wetu kisi ametuacha. Kwa tunaomba serikali inaweza ikatusaidia kwa kufanya kazi na kwa kuheshimia sheria za nchi. Mtu hata kama akiwa kizimizini na sheria ambazo Umoja wa Mataifa mtu anapaswa kuheshimu. Anapaswa kupata usalama, anapaswa kupata chakula, na vile vile anapaswa kupata matibabu. Mzee wetu kwa hiyo pointi ya kwanza ametuacha iko na miaka 86. Alikuwa ko retraité, balimutosha mu residence surveillée ya kumfunga, bakaenda tena kumfunga mpaka gisi ametutangulia. Tukiendelea katika hiyo pointi ya kwanza, tutaomba jamaa ya wandugu wote wenye wako ulimwenguni kuangalia gisi gani tunaweza tukafanya tukatosha mchango kidogo kidogo kwa ajili ya kuwaza gisi gani tunaweza enda kumustiri udongo wa babu zake. Huyu muda tuko ndani ni muda gumu sana kwetu sie batoto ba territoire ya Fizi Tombwe. Sasa mnajua tuko na wengine wenye wako korokoroni, tuko na wengine wako na mawazo ya kuja kufanya kwetu ikuwe sehemu ya vita, ikuwe sehemu ya mapambano. Sasa sisi kwa machache emo ya Mbondo ya Grand Katanga na emo ya Mbondo ya dunia nyumba, tulikuwa tuko tunahitaji vitu viine. Kimoja ilikuwa ni upendo, kingine ilikuwa ni umoja, kingine tulikuwa tunahitaji ni maendeleo. Hatuhitaji pale kunyumba ikuwe sehemu ya mapambano. Kama patakuwa watu wako na hiyo mafikiri, tutawaomba waende sehemu nyingine, watafute sehemu kwenye wataenda kupambana. Na ni muda sisi tubaki mu umoja. Ndio point ya ine. Tubaki mu umoja, hii shida yenye iko ni ya kupita. Asa Echa Krido, médecin directeur wa Hopital General de Reference ya Baraka MSF, alishiriki naye pia katika kilio hicho cha Lieutenant General Sikatenda Shabani nchini Lubumbashi.